pose chira hange ege type tera dixwala.com search tera search tene ege ani poge click tera da po website ke click tera click to design app paste samrai do nang apo account le mak tina po ne join us hebege ni dirai da join us ge kai lo design nang join us ge kai lo design nang go si de Google account ne si login gera ti Google account le ra ngo Gmail kai ra ko kai ra kai lo sai design ai ni login hebege dara kaya ago account I join us ke gelo da ago link to le daga I login hebe pege ni ka gera da login hebege kai na direct login hebege kai na direct teto da kaya go login gitu ni ya ni ago account na login gela da ka aye ini video ni ini video ko zum upload de da no go view ngo do gare chuai ai chira aya go view gare da kote loga ni ago ma ma re da ga ide sida hone la kai re se da ga ma do igare aya nang go view ma de rang ga di le na ni dollar ngo ko ni ga ya nang withdraw te ta ti go ai ke te ta tab le pa ko da ai da nang la share te ra nang hang ga ngo ko ai da ga po ma ra hang de ai ni po ga upload file he ge ra upload file ge ra da click te ra te design po ge ni ai click te ra ai click te ra nó sẽ ai video mình có mình photo mình nang go video mình có mình photo mình upload te ne le te ra chỉ te le xoay design te ra ta ge ai video không sai da nang te ne ni be nang go video nang te le be video de te ne ni be upload te ra video mak pe ne photo be ne ai nó kam da nang te ne ni be te ra da ai click te ne upload te ta ti da okay ai video upload te da video upload te na ai te ta tu din video upload te close sang ai da net i ko po da po platform da ai ni person pang la ni 115 MB da ne ko rep ta la ni net ka ma go ma ne ai gum te ta tu ko da ya po ai upload ka te ma ko da daga ai upload te lo be pi rang ani file manager hebege pi ra click te ra te ga ai video ko sum te la ni ai video ko sum na ni to sum na da suppose nang upload te ni be video YouTube ke me Telegram ke me Facebook ko min ko mi share te ra ni ai 3 dot te click te ra ai kang pe do share te na 3 dot ke click te ra 3 dot ke click te na ai ni ai copy link he be ni click te ra copy link ke click te na copy te da nang Facebook ko min ko mi share te do da nang te ne ni be ya chi na nó ra ya playlist ke nang go video ko video mi playlist te ra
Aina playlist ke aku creator la ni 124 JMYT aina aku YouTube channel da ana aku YouTube channel ko link le kai do bui la YouTube channel playlist kai da aga YouTube channel ko list kai nei le na ani branding he bla jura branding ya kai na lang ka ni ani aku YouTube channel link kai la ni aku YouTube channel link mai Facebook ko mi Telegram ko mi ko mi kai do da ado tiap la ga da ende sira aide nango apo this one go link dai de da halu de aga nango apo ga analyze tikke apo ga ni nang earning pati ga nang dai ki earning te mi earning pati ga de nang na withdraw te ne le na ai de ni billing he ga click te ra billing he ga click te na ai de ni ai ga create new withdraw request he ga click te na nango YouTube channel kai ra pe bu YouTube channel mi Telegram mi nang ko na share te lo nang ka ngo mi spo ga ne spo ko channel link ne kai ra ani kai na nango account number le UPI number le then IFSC code le kai lo ja nang any UPI ne ente do bui da ko bank ne nang withdraw te ne mi ba chi te do bui da ba chi ra da ai de chakla ko da monetize nang ta ga nango view nang share de ba nango video view packing ki bi de 1000 sang di na $1 ngo bi de sia na aga roi la sin 1000 view $1000 ebe ro la sin de sia na ado monetize te le na direct nang na mai account na le ga do nang kang me na ngong ki ma di na nango view pa di na play direct starting earning da chu de be chi da ande na mai go hang da I'm na YouTube ga na 1000 or 4000 watch time la le 1k subscriber la le de ko la le monetize ra nang le ma ka nang earning te do la ka na ya ma do te nang ma ka direct account na kai ra nango Google account na gi ra gulu ja nang video any video nang na upload te ne nango view sai se ya ai ya earning hang de be si awa zero view de se zero view bi da ga ma do ga da ni ja ki da re da ai ne po de ani monetize YouTuber ma monetize te ma ba ma ngai de platform i be kya te le de sia de ya na